Yo, what's up, your boy Die Pro OG aka Star wa Dunia. Leo nimejifikia airport, tunakuja kumchukua Ibra TZ kwa mara nyingine. Mmetuona na mtazidi kutuona tena. Njoo umuone huko. Urabona neza ko Ibra TZ ajeje kwishikira mu kibuga cyacu ciza citiriwe Airport Melchior Ndadaye, aho aje azananye numwe mu barundi kazi biwacu bashoboye kumuha bakamuha nk'umugeni. Urabona ko aje amwizaniye ari we Hafsa. Ni vyinshi dukeneye kumenya, ni mengi tunahitaji kujua. Unaona kama Ibra tayari ameshawasili katika nchi yetu hii ya Burundi. Pokelewa na waandishi na kwa vipi? My brother? Sana. You look so good. Thank you so much, bro. Thank you so much, man. Well, location. Tuko tugerageza turako. Ibra ameshawasili katika nchi yetu ya Burundi. Tuna mengi ambayo tunataka kuongea naye, tuko tunatafuta location ambayo iko poa. Chinga ameshatimba. Tumesha tandukanye ndere location.